Ležao sam u svojoj sobi kada sam čuo glas, dubok glas koji je dolazio ispod mog kreveta. Hej! Rekao sam sam sebi da mora da umišljam. Hej, dečko! Privukao sam kolena ka prsima i spustio glavu ispod pokrivača, pokušavajući zaboraviti na taj glas. Ko si ti? Pa, ja sam čudovište ispod tvog kreveta. Čekaj, ti si stvaran? Kako to misliš? Naravno da sam stvaran. Imaš li ime? Naravno da imam. Pa kako se zoveš? Frank. Frank? Da li nešto nije u redu s tim? Ne, mislim, ne znam, nije baš prikladno nekakvom čudovištu. Pa, moji roditelji nisu htjeli da budem čudovište. Stvarno? Pa šta su htjeli da budeš? Zubar. To je smiješno, rekao sam i počeo sam se u isto vrijeme smiješiti. Što tvoji roditelji želi da budeš? Pa ne znam. Hej Frank. Da? Zar nećeš pokušati da me uplašiš ili tako nešto? Šta? Zašto bih to učinio? Pa ti si čudovište, zar ne? Pa da, naravno da jesam, ali to ne znači da plašim malu djecu. Ali mislio sam da je to vaš posao. Moj posao uplašiti ljude, ali samo loše ljude. Jesi li ti loša osoba? Ne, mislim, kao što sam ti već rekao, nisam tebe došao plašiti. U trenutku kada je to rekao, zbunio sam se i ništa mi više nije bilo jasno, niti sam išta shvaćao. Postavio sam mu sljedeće pitanje, ali odgovor me je zaprepastio. Pa čekaj, ako ne želiš mene plašiti, zašto si uopšte ovdje? Koga si došao uplašiti? Pa, onog tipa u tvom ormaru. Naježio sam se. Hteo sam ga pitati šta misli, ali u tom trenutku sam čuo šuštanje koje dolazi iz ormara. Vrata su se otvorila i mogao sam čuti korake na drugoj strani sobe, koji su se polako približavali ka meni. Nisam se usuđivao skloniti deku sa sebe. Koraci su se zaustavili, a ja sam čuo teško disanje pored mene. Totalno prestravljen, nisam se usudio ni oči otvoriti. Odjednom, nešto je povuklo deku sa mene. Skupčao sam se i pripremio se na najgore. Odjednom, čuo sam zvuk razbijanja stakla. Otvorio sam oči kako bi vidio nož koji je ležao na tepihu pokraj mog kreveta, a oštrica je svetlucala na mesečini. Moji roditelji su uleteli u sobu i pitali me što se dogodilo, ali nisam znao što da im kažem. Samo da se neko skrivao u ormaru i da je skočio kroz prozor. Moji roditelji su pozvali policiju, a policija je veoma brzo došla kod nas. Kada su im moji roditelji ispričali šta se desilo, policajci su ostali u šoku i par sekundi samo gledali u moje roditelje koji nisu znali šta se dešava. Rekli su kako su iz stanice krenula 2 auta ka nama, te da se jedan vratio nazad pošto su po putu do naše kuće naleteli na čoveka sa krvavom odećom koji je histerično trčao i vikao. Čovjek je bio pun rana sa komadima stakla, još uvijek zabijenim u njegovu kožu. Jedan od policajaca ga je prepoznao kao serijskog ubicu iz obližnjeg grada, kojega traže već 10 mjeseci zbog nekolicine ubistava i otmica dece u susjednim gradovima. Stvar koja je začudila čak i policajce je što se nije opirao prilikom hapšenja. Bio je potpuno izbezumljen i prestravljen. Prošlo je neko vrijeme od ovog događaja i čuo sam da je Gary, malo prepomenuti serijski ubica, sada zatvoren u mentalnoj bolnici. Nikada više nisam čuo nikakve zvukove ispod mog kreveta, no stvar koju je policajac rekao mojim roditeljima nekoliko mjeseci nakon incidenta me je poprilično začudila. Gary spava na podu prazne sobe, zato što je tvrdio kako ispod njegovog kreveta živi čudovište.